Mau ni ikala dalam mewe Sidrap United in dari tu skor 2-0 nekia di sengor na paita pole dari tim Swawajo na sabab mapaita chule temaka kesina nani amat topa irita mana pachulena relalam pewe Sidrap United yene marisengenge maiga pachule masahoro na waja relalna nanya akas ingat chulena ga Swawajo itan rangi na sabab nule lawai pachulena SU nagangkana ribaba yarga gulo ketawa mamulange dek nang kano tama golo na Sidrap United. Iyan makuli-kuli papole gas Swawajo. Mau ni 10% pacule rilalam panua wajo mi bawang, mancaji pacule na gas Swawajo rilalam pewe Sidrap United iyan maiga pacule pole risaliwang panua. Nekia cule mak golo na petange masengereng, na yato naro mancaji pasabar kipere gas Swawajo na kena pedi cede-cede pipasuk pole rilapenge na sabang kana patulu pole ritau mak bura-burae. Purana abet tangang ngeritu napo ada kiper ega Swawajo oleh namoja narek ko sini pak golok naga Swawajo pura mapaitan ning cule kesina sila sama cise di tandra renu lauri wan-wanna. Kami bersyukur bisa melawan Sidrap dengan berani walaupun kalah 2-0. Tapi teman-teman sudah maksimal. Inilah usaha kami. Kami memperkuat Wajo. Inilah buat Bupati Wajo. Kita sudah berusaha berusaha. Akas singet cule na paitau gas Swawajo dalam mewe Sidrap United mancaji set di sengereng. Na sebab mau ni pacule dalam panua mi bawang, nekia nule mewe pacule marisengenge ari lalu lipu na Indonesia. Poleri Stadion Gelora Mandiri Parepare, Rahmaniar Pare TV, Mapara Pak Lauri Sese Albireta.